Kumno, paralog. Nilai kenduk biasa sen. Aku akan senai video belingkot bahamat tak sengi. Inom jerong tan. Ini video ini tang ijing husiar. Ijing maham jonga. Syaki paralog. Kiba per. Pakalon kowe kajing maha ka bakraw ba. But lada pi ya ki paralog ni bahayang bahasa menjepi. Bakingat dah kani kajing maha. Sungobha. Ya rap iki. Wanom benyaki, wanom le benyaki. Tang ba kamau ruban seneng iki yo kingat biang. Tika kata kajing ma. Bapi ko aban tim ma. Kajing ma kabadan hakamat dungi menta kini ki baki khot ki pyramid scheme ani ki ponzi scheme. Ki multi level marketing scheme. Hakaba undon way ne ka way ka breo. Bun sen ling bakan ka social media, ling bak Instagram, YouTube, WhatsApp. Kinwan sapi ki pajba bakinong tupad pim na Pisa te le no kumne sim kani ka mobile le kumne kamtai kumne takin sa batay kinong pili ban ne pili ban thiet ya kani pili ban thiet ya tai but dabi le kumta pinyo la Hajar man kasi la Hajar man kasi larang susong bay hakani ka phone into 30 Mudot pika no hanyo. Kadiki ke kababun ba kibro kinum kwa ban iye ma. Namal kamtam e ka society jungi kababun kibro ki dok ya shamjing e. Kini ki jet scheme. Kini ki pyramid scheme. Kini ki ba pension shit ba hayo bro. Kemen ba kibro. Kili be ba. Hynrei paralog. Ngalong bang ipi. Ada kanu katiar lani kanu ka idea lani pio sngo nang no sepang ka era ka kaba sngo kumbala kumo parang too good to be true ka ade ki kaba sngo langyan bunsen kamde ka basisa ken namar kata kini ki pyramid scheme ki ya ba khamtam en fi pe parang ki breu ki baduna uba kamruspa nungat lu kam dalilai tanta. Ya kini gibrio ki beduna ke jingyo ji korporat ne kingat kini pyramid scheme ki laban do la Hajar sahajar sipahajar ke Pisa bapri ki dangmut bekenyo lailak saulak sama kisah thong. Ngakwa piru bafin long no ki ba adakar. Bafinya pet no halai yang samlu lada pisang iya men ne para bekiale kini ki kire so ba husiar pai ki Husiar no, no. Kamba. Nama balai lara ngingi le shile kumne. Ngingi shimya ka Pisa. Kaba kiwi kibire wapri kila le seban thiet kot skuli ki khon. Kila la ban le se mo ban thiet kambu ni jing bam hiyang asam. Kamba ken. Kamde ki basutran ngatip babun na piyasa pimya mudhi ban le apsniwi ki para breo jo lajong. Hynrei ngipoi le namar ba kini ki ponzi scheme kini ki work from home scheme kini ki balong kumta lara pi menta ki don katu ngon ngai hang ne Instagram ban ngongi ki sungobha husiar ngalai ba kilai sang pen sapriang sipang kata ka work from home pen song kamat ka computer jopi lani song kamat phone jopi ba pinyo Pisa kata tang dak ba su type ya kita ki ba ki phat type. That is nothing. Kamday ke ka basisa. Tama kibun kingat. At kabag kinang bun kibali ingat. Kibali irung to kingat lang. Kini kinang ruspa makiba kito kibahajan no ki pi kibasatray kibawan harian. Pinsa dukbet. Pinsa sa dukbet. Tengah kibun bah kini ki teng to kile kumta work from home ki oma. Train na ka computer. Pin kamay kumta. Kidon ru mensua but mental kidang ya yo ba kidon kibadi ki product suma kin pai pi ban thiet ka sabon ka ban pi thiet na ni na dukan pinyo sampau dengka na haki kani ka sabon kani sanspa denga but ki ki company ba pher kilami diki phau tli tingi pere kum ki pajba ni hablong ki bahusiar ta namal ba ngalaju maham ya bun ngut ki breu ngai hang ni ha Instagram ai hang ni ha WhatsApp jongaro kibun ginong malki nong lem khra kinong dem senyong kinong nong matsong ngai bun bha ki sangat hakini ki jing riam jugni ki breu
Bun na kikimut na banes niyo. Tangba dakaba kongu ya kitu kiba nasabar kiba once niya. Kiba penihikay kini kiskim. Kiru kipoy long culprit no. Kiru kidi criminal. Kiru kidi kiba liap biyan. Te kumbalong mentare kaba ima bhana mal bang ting kumtagen dangilapin kangnya kaweru kami sakaway kabatamay. Kata kadi kajinglong jung kini kilong kumutlan. Ujo ubreo ting ubalale kanuno ka scheme lasay mentasi ula khang lasay ula mi da kaway. Tingi kum kipad ba ang haplong maatakar. Don't believe their lies. Wadum ngetan ya ka ibiki o maki. Ting kinong bapin kamay la Hajar sa Hajar sis kam dan kanuno ka kam ngarong ati kam dol jong. Menswa nga atre ki business nga atre ki kam dol jong ki professional line. Ngi hapan durut ban permi itu tulam. Te lara kita kibreu ki pa ong pi bapila ban permi daka jalu. Ya kita ki ke kam de kadi ka kading thok sudah. Pi don hi nga trai jing sngo jong hapo iba ketik ya pi bang. Te kadai na kam de ngam sulangen. Da pidang habanong ngam sngo langen mud kam de ka basisaken. Mapim de hiken ban ngen. Te parlo. Pensa priang kan ka video shaki parlok no pi shaki bhai yang bahasam no pi lada pi kwa bangin ya ngam kham jeliu ban kham banya asu alor kini ki MLM kini ki Ponzi pyramid scheme ngila bane kata taman number 1 pensa priang shwa ini baren ongi bhai yang bahasam no pi ba lada pi dang don tajik sngo bang ngam langen sngo bha randien no kyar no kini ki jaj kam khubleshman